Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hini kasniu laong baka National Education Policy Arhajar Artho kan yarap iki jingtmu jong kaspas nemba atway batkan kentiu ke India syakalaway. Presiden Kari Ram Nath Kovind ulami balik jengo ya arteli kiri katul Turkmenistan bakan Netherlands mempakasni. Kinong yalam ka MPCC hako kajing yalam u Vincent Palan hini kasni kila pediangnya kajing wanrung inong yalam bapau kmat nari boy district gong rona khindan lembat kinong buat cha kasan kongres. Da kajing temu banwan ra ya kajing ya telih kawai pedang kinong yalam barim bat kiba minta jong kaseng di boy Youth Federation RBYF bat ban kentiu ya karoi kapar hari boy district kaseng RBYF hini kasni kal hakasian ke Baningkong ke Penlong ya kajing ya kendu kinong yalam barim bat minta jong kaseng RBYF. Menteri Ketenat Kambari Dr. S. Jaishankar laong baka India kalong ka bakarsan man penda ya kijing kan at kajing ya kajing mut lembang kajing ya kren ha kajing kren plia jongka ha kajing ya lang bo Menteri Kambari ka Russia Saudi Lavrov ha New Delhi Dr. Jaishankar laong bakin saya kren ya kimat pakta lang ya kini kiri.